Naimbag nga oras, iti tunggal maysa. Kumusta kayo? At manan tigayam yo, JENA ALMOITE ang mga kakamakas Manang Bianang. Amang kabkablaaw, kada kayo itinaragsak nga oras, kanal daw, iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Kapadasan ni Kabsat Biday sa napudno anagan, tintay drama. Ngamsakbay na hello mampay kada Adrian Olonan, dita Quirino Province, Lucy Porsche, kan Geraldine Abriam. Kastimanti ko na ni Kabsat Biday. Dear Manang Bianang, nausamak nga agmula-mula, kati kayat ko mapunno iti mula ti arubayan mi. Tamabangbang aran nga mintiriknak, no makakitkita ak iti adu amula. Ngam day tapagismak kontra ti asawa, kat pasaray iso ti pangapapaan na kanyak. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Apay nga tanga umawawag na ti abak-bakitan. Hello? Hello, Ingo Lakay. Sabtan nakman dito'y waiting shed. Tawan mauray ko at tricycle apagluganak. Apay masapol a sabten kaya. Nagasidang. Ado nga rod ti awit ko. Kurang ti imak nga bitbit. Anya na kita bit-bit mo aya. Mula manayin, sabong manayin. Ay na, umay kakit din. Orayon ka. Bye. Ay, na ito'y mantikon ko nakaon. Mula man nga tanda gijay. O, naikat na dya bakitanay. Nagitati paggasgastusam, mulmula. Uray ko maano agbunga nagitay ti makantap na da serbina. Di ka kadisuman naon. Di nakla maawatan nun aya. Day tangarod ti ayan tirik na. Ti hilig ko. No inggatang mo kumay ti bangaws, ti inggatang mo di ta amula, di ada sida enta. Sayang nga mindagitoy no jak alaen. Nakasailda. Ano la amin? Bambanog. Natangkit di ti mulam sa nakakasta. Sigurado pa nga danto apitam asidaam. Wenno ilakom no isaw. Bye-bye anak la ka di Ingo. Anya ka di. Di nakla maawatanan. Liw-liwak nga ruden ti kastoy. Anti-stress kunda gitoy. Anya ko mama, ti pakais-stresam. Ay na, ado ti paka-stressak Ingo. Jak la ibagbagakan ka. Ano la amin nga amam. Bakbakitan kan nga agar ti arti ka pailaan. Saan akin na arte ti kastoy? Saan matla siya ti kastoy? Ado dagiti padak ang mahilig iti mula. Sa isayangam laeng ti oras mo dita. Tulungan na kiti ngagmula itinatang. Kaadwan ta ti agmula, tapno adun tumot ti apitan takit at dailakot ah. Welcome to JENA ALMOITE DRAMA. Biday, Rabiain, anya pelat aramidam di talikod ti balay aya. Isimsim pakbiit dagito'y mulak tanay, jak pa'y nalpas. Agmalmalimlat ta nakastater aramidam. Rabiain, di ka pala umay maturaw. Apay, di mo may pabigat na itaya. Maturog ka kadilatan, madamdama akton. Dahil talatan di sang-sangwam. Alam na iti ulas kan pungan mo dita ka maturugan. Kahit daumon na kita amulam. Agpapautang ka pa ay maripilay. Wen mat paringgaw. Apay, umutang kaya? Wen ko ma. Agmulak man iti nateng amailakaw. Nangina ti lubyas itakay. Agmulak man ta sigurado ang uminan tupay no agapit akaw. Mano ti utangam, paray. Hanggang magure ka. Kasano ti panagbayad ngay. Agbayad ak to ano makalako ak, mabalain. Wen, mabalain. Basta da pagpinirmaan ta kasuratan. Sige maray. Talaga may takasta ti umutang. Adda nga adda pirmaan na akasuratan. Nagyaman nakatamawatam day ta paray. Manungarod ti utangam. Ibagam, taited ko adagaws. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Agluto ka no madamdama ilutuan na kamay. Adda tinangdanak ngagdalaw iti pagmula iti lubyas. 5 jay inayabak ngagdalaws. Anya, nagadudan.
Apay, nalawa ay ti mulaam. Wain, tapno adaw ti maapay. Kat adumat ti mapaglakwan. Nangina ti lubyas ita. Masiguradom nga rod anangina pailaang no agapit kan. Wain, ay na, sambutak ti agmula. Sambutak ti nangina apresyaw. Agmula ak iti adaw. Pangalaam iti pagpunam. Imutang ako ni Mari Pilay. Bayadak to kanaw no makaapitak. Di ka lamabutang nga agutang-utang. Oray ta masukatan iti adaw. Ag triple. May mayat mo ti kastuyan ngam tar aramidam. Awan mo't maganab mo itar aramidam. Agay, aywan ka lang iti mula nga awan pa kay ranudam. Ti ko basta, padwak dagiti mulak. Yala, agluto ka nga raw iti pangaldawan iti nagtrabaho, biday. Bye-bye ang pala nagtamulam. Welcome to JENA ALMOITE DRAMA. Nagpipintas mo dagito'y mula mo, maribiday. Agyaman amare. Kanayon da ngamin amasibugan, iso analalang tuda. Imaduda moten. Basit la dagito'y ngay aywanam iday. Imaduda moten, maray. Wen ata nagagat damot nga agsaringit, mare. No adda saringit da, ipat kumat adagosen. Ay na, nagmayat moten. Talaga nga impamay samon ta atensyon mo aka nagitamulam. Wen, mare. Maragrag sa kanak ngamin no ado ti makitkitak amula. Ken napintas dagito'y amula. Mabalin kumot lang nga ilakaw no adda mayata gumatang. Nagpintas nga rod ti buya da. Dagitan samo dagitay idis-display da iti hotel kas kada restaurant. Jak amo basta naasidag tirik na kadagito'y klase ti mula, mare. Basta da makita ka kastoy, kasla kayat ko agatangan. Nagpintas ngamin talaga, mare. Makaayaw iti mata. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Sibog ka, sibog biday. May busti danaw. Dita mulam natan ti papapananti danaw. Katanya nga rod, talaga kasta San abali tadalat tamat danom asumang petno ko. Di ka pala'y palapal amin ngamin dagita. Nagbuslo di ti danaw. Imbag pa'y kadagita mula ta matartaripato da na imbag. Kanayon da masibugan. Ngam da tao, di ka pa'y mamasahin. Napat patigan na kita mula ngam siyak nga asawa. Di mo sawon ti kasta. Tauray imado ti mulak, ilutlutwan ka pa'y la iti lamutam. Husto nga rodaytan, tao may nakmasasyin man. Wen, madamdaman tuntan Lepasak pa'y asibugan da ito Kumusta nga'y pare? Nakalako kan iti beans mo? Ay, wan maray, ang bimabamad ti presyaw. Wang nga rod. Ang bimabaman kan nga mato ti presyaw. Masapol ngagbayad ka, tanay. Due date mo itan. Ay, wan, di ka madanagan, tagbayad ak maray. Logi, awan pa'y agas ti banog mo. Pagbayad mo't lay ti utang tinaurno nga naglakwak. Manipod naglakwak, nalaka ti presyaw. Tartarauden jay bunga ti lubyas ka nga nalakalat ta. Ako sana bali tinapatag gada pagbayad mo. Awan day jay, logi. Law-lawan ko na nagmulmula. Awan mo't gaya magimulak. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Nagiti mo ta mulmula. Pasal-sali di ti paraangan mo. Na, unay kamutan. Apay ngay akinugtarang tamula. Nay natumbag, anya kamutan. Di ka sumanaw biday na napudot ti ulok. Ang mga numarabis ka. Amok ti pagpupudutam, nalaka ti presyo ti lubyas. Apay, basol ko nga rod no awan na ganan siyam. Nagkuna nga minakundi mula ka iti nakaadado. Ikateman na kita mula. Pasal-salida di ti paraangan. Di mo pagpupudutan dagita mulak, Ingo.
Agul uli magdala dita, ngamriribo kami da. Masikuranak nga raw. Puro mula ti makikita dito aglawlaw ti balayan. May strisa ka na kita mula. Hey! Nita, nagawan mo't ababain na day talakayan. Pagpupudutan na dagito'y mula ko. Maminsan pa'y inggo. Bilangan ka. No kasta, insardang muntag garden tata. Wait ta, nalogyak. Lawlawan ka na nagmula. Naimbagpay ko na ta nasubot ko ti puunan. Alanganin nga ti swerte dita. May mayat ti manok nga alagaam nga mula ta sigsiguradaw tata. Adalakok apagpalot. Nga tanga mon ta sublate mon. Inlablaban kong dayay kat nangababakan. Manungay ti mapangpangaba kami day. Ay, dakal mo't ata ta. Kat apay nga raw nga lako mon ngay. No dakal gayam ti mapangpangabakam. Agambroda ko ni ti mabiit. Alanak ni bakit ko ija abroad. Ay, sa payawan kwartak. Nalugyak mo't ngamin ni garden kao. Agdiskitar ka atata. Ibargin ko ni ti 5,000. 10,000 ko mati balor da jay. Naglinamatan. Kunak no sa nga ribaw. Ay, sana Espesyal na dyan manok ko tata. Last price di 5,000. Nagninamat daytan. Nga mala. Agdiskitarak man iti pagbayad ka ubaraw. Di mo ilaklako iti sabali Uy, urahin kayo tata. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Pangusaran nyo iti kwarta, tatang. At importante agatanga kanak kao. Anya nga ruday ta agatangan nyo. Ibagayo atap no amok no ikan kayo wano saan. Tani, amangan no anyaman laditan ti pangigat-gatangan nyo iti kwarta. Ay kwa, paggatang ko kumay ti Boreas at araknan mi kaninanang mau. Bayadak tumutla nga nakaw. Naibusanak nga may iti kwarta. Ala, mabit lang nga rod, tatang. Inakalaan ti kwarta. Ato yan ti kanam, kan inumam, chicken cow. Agbusog kawan. Tainton piyesta, lumaban kawan. Lalay ngam tao, barang sikati pagbaknangag, chicken cow. Anan, kas kalabagtik ngagsasaong may sa dita. Bagtit asasawam mag. Kano kasasaok to chicken cow? Manipod adda day ta manok mo. Di talat ta ayan ti kulungan nan ti ayan mo. Apros ka nga apros dita. Day ta ti paggasgastusam. May mayat matikas ti paggastusan ang nagita mulmula. Sigurado ti swerte dita uy. Mangan kit din. Tila man nagturturunganan ti saritaan. Iraman mo man dagita mula kon. Umuna ka, ta sumaruno aktaw. Di mo pa'y maipangpangananan day ta manok mo. Nangalaam di ta aya. Isublim man. Ay saan? Kakaiso na ngayon lako da kanyak itinala ka. Nuliw-liwam na kita mulam. Liw-liwak mo't day tao. Isa bay-bay anak. Ayan ni tatang, nanang. Ay napan nakipyasta. Igpil-igpil na jay manok na. Nagloko mat ni tatangan. Kuna na ababoy tigatangan na. Nga manok mat gayam. Ay patpatyam tumat day jay nga amam. Kat amom mat abulbulas tugi. Jakla ko man inikan iti kwarta. Manipod adda day jay a manok na. Kanayo nun arumwar. Sursuran na amin nun a piyestaan. Anyan, no apay mat ngamin alinakwan da iti manok Awanan, makasurun nga agsugal ni tatang. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Malas. Apay nga yan, nagpaabak ka, chicken cow. Sapay ninamnamak ang mga bakta. Anya kamitay. Ala, di na patay, saan ka natay? Agasan ta na kita sugat mo, ay. Pumigsakan tumatlaang. Day talat kukuha mo. Maka-apros di ta manok mo. Di ka pa'y makatulong nga agluton inggaw.
Siya, amin nun, tagtrabaho dito unag ti balay. Ay ano sama? Si kangarod ti babae. Sumanao ka manan. Panawanak di tao ita napudot ti ulaw. Ingkamot agluton nabambanlugak, tani. Nagsaringit manen dagiti mulak, kat masapol amayalis damanen iti sabali apat. Gusto man ngaminan na ita mula-mula. Day tamanok mo ti sardengam. Ay na, makaring-ring ka. Di taka man langay. Parutan kay man la amin na namulmula. Kasta ti rumbang ka na kaya. Tapnaawanan ti pakakumikuman ni Biday. Amuna na pudot ti ulok. Sumana upay lang. Isa dagiti man mula na ti pagipapasak. Parutak dagiti. Ni, nanang, anyat sang-sangitan nyo. Dagito'y mulak kasi naman. Pinarot-parot kat jay amamon. Anya, ala, agkaiwaramot nga agpay so dagita mula yun. Ay, tulungan nakman anak ko. Isimpata man dagito'y. Ay na, awanan. Natukul ti daduman. Ado tinadadaal. Ay na, sayang pa'y dagito'y. Ala, di kayo agsangitan. Tulungan kayo, nanang. Nasaya at tadakan. Manganon. Nay, nakaluto ka mo't gaya ba? Itaman pa'y anasapa ka nagluto Biday. Wan, tamabisin akon. Anya talinuto masidenta. Manok samat. Nangalam di tangay. Kat agit itlog mo't agit di upa anitim amanok ta. Mangan kakit din. Di ka sumana udita. Nangalam iti pinartem kunak. Basta siyak mangan akon. Tamabisin akon. Agora ka man. Mabigbig ko to'y tapingar na ito'y. Ay, just kika. Tay samot manok ko na ito yan. Wan, iso. Anya? Awanan kay tibain. Sika ti awanan itibain. Tadin adaal mo dagiti mulak. Iso a pinarti kon jay ap-aprosam amanok mo. Tapno quits. Anya? Hello, Nana. Da kayo ni Nana Biday. Saan? Ay uwan madam. Apay ka di. Siyak jay kachatyo agumatang itila ko yung imposyo amula. Ay, da kayo gayam madam. Impadas ko lang nga impose. Kundi, adu kayo mutin anagdamag. Sikat ikaunaan anagmain madam. Wen nga rod. Nagadumagayam timula yo ditoy. Ado ti pagpilyan. Ayun agpili ka no anya ti kayat mo madam. Nalakalaeng. Sagmamanungay, Nana. Nalakalaeng. Uray sagtutuhan rin laeng ti maysa. Ni, naglakaunay, Nana. Ay na, tapno amuyo. Dagita tay mula ang inginaan. Kat no kakasta ti kadakkelnan, rebo ti balornan Anya, ni jak amuday ta. Ay na, basta nagmula aklat tang aminen. Pinaadok, tamagustwak ti itsura day ta amula. Napintas ngamin apang dekorasyon. Diyak kaya timang luko kada kayo, Nana. Isong ibagbagak day toy. Nalakaunay ti kasta presyo yo. Ilakok mo't lang amin tigatangag kada kayo, Nana. Mala, gulpim nga ruden. Tailaklakak no wholesale. O sige nga rod, Nana. Ngam dagiti la dadakkel ti gatangem madam. Tapadakkelek pa'y dagiti babasit. O sige, Nana. Gatangag tumanan no dumakkel dan. Manungay amin tinaglakwang bakit. Di ka mo lamalmalpas ngagbilbilang ditan. Kaya't mo, tatulungan ka ngagbilang, Biday. Ay saanan, kabailak abilangan asisyak. Agbuya kaladita. Ay na, nanginamot gayam tikas jay amula. Jaklaim pagaraw. Anya, di makitam itan ti bunga ti sakripisyo kadagi jay amula. Kunam nga awan sir-serbina, ngam kas makitam mat, nagpuskol ti naglakwa. Biday,
Naimbag pa'y kanyak, tamapag numarak dagita mulak. Ngam si Kangay, awan pa'y naganab mo iti panagmulmulam idi. Kan ti panagtartarakan mo iti manok. Ala, sorry ka din bakit? Sige, likan paritan nga agaywan iti mula. No kaya't mo, tulungan ka pa ang mga sikaso ka iti mulam Sanan, kabailak nga uray awan kadwa. Biday bakit? Ayan mau. Apay aya, addaak dito'y ayan dagiti mula. Ay, bakit? Adda dinawat ko apasaw, iji balay ti anak ta. Saan da ka nga us-usarin na kita, oy? Ha? Tulungan kay tararamidam. Kamilak ka na iti daga iti apat. San abasta dagat ikabil mo? Adda dita sa ako tinakasagana ang maikabil itipat. Natimplak daytan. Ay, masapul gayam at timplaan. Una, tapno na bunas timula. Tapno na pintas timula. No napintas mo ti daga ang maikabil. Sige, takargaak iti daga dagitaw. Alang araw. Diyak kumakayat ti agpatulong. Alaman laeng tapno mabibit amalpas. Di kagdanag, tano makalako aktumanan, ikan kanto iti kwartam, inggo. Basta manipod ita, tulungan kan bakit. Katsuri manan, no imbulang it ko na iti mulam iday. Nukas dyan na pudot ti ulaw, ipapas ko ti pungtot ko ka na iti mulam. Sorry, Wan. Saanan ang maulit dayjay, bakit? Ala, lipate munday jay, inggo. Naragsakanak tauray kasjay tinapasama kiti kalabas, bimawi mata sawak babaan ti panang tulong nan kanyak ang mga sikaso kadagiti mulak. Kat manipod din, nagbalin matan alibangan na tagaywan iti mula, kat daytan ti pakakumikuman mi adwa, kat day tapayan ti pagkwartaan mi tapasaray aglako kami iti mula mi. Alakastan, tagayam mo, biday. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Thank you manen, kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.